إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون وحدی که اتکنت آینی گورا پیغمبر چه آینی پشت و دیما که بید اللہ دگی کسی بندگی مکنت گوشت کافران که اگا میں پرورتگارا بلوٹ تینگوڑا آیا ملائکت دیم دات نما ہر آ چیزیں نمنو کیونکہ شما گو آیا دیم دیگ بتگت بزا اگا اللہ پیغمبری پاما دیم دیگی بتیں گوڑا آیا ملائکت دیم دات چونکہ شما میوڑ انسانت پمشا ما شمارا نمننے